Hyperlock barok. Te mentahakan nika video ngan hikaya pi syapang ka WhatsApp. Te perlock mentah lengbakan nika video ke hikaya pi tangi to ki perlock ki bompat tip ya kane tiki balak tip te what's new is new bahaba pin ya share lem syaki perlock jong pi. Te kanika video ngi hikaya tangi ya kita ki perlock ki bompat tip ki bompat nang ikane. Te mentah ngi hikaya pi perlock syapang ka WhatsApp. Let's say don update jong pi pidang trikam lane pidang le ka ai ada ki perlock jong pi ki teks ya pi lane ki bahaying jong pi ki hinmen ki para jong pi lane usamla lane kasamla jong pi ka tek ya pi hapo WhatsApp lada pimla ban reply te let's say kan sadom ya pi nomor has kajing trikam jong pi pimla ban page ka mobile te leng bakan ni ka puit kan ka idea bangai kaya pimta kapan super kapan ya rap ya pi. Te mentah perlock pila ban install ya ka WhatsApp business. Te lada pila ada install lupa te kan kam sup ya pi lada pimpat install te sa install hang ne Play Store ya WhatsApp business. Te tinggal ada install lupa te mentah dengan beli ni WhatsApp business. Te mentangan sedang ban ngan haban login shua ya phone number jonga hang ne te hang ne ngan tho ya phone number jonga hang ne ha WhatsApp business. Te nang ta pin ai edit lane pi ai yes long. Dengan klik next, dengan klik continue dengan klik skip, dengan klik continue, dengan klik page continue, dengan klik page continue, mentah ni kapan ya ka screen lock jonga. Ke internet jonga ru ke baslo palat. Te hang ne enda kelami kum ne perlock. Te enda lami kum ne perlock pin klik hang ne badon kini kidot badon lai teli page kini kidot badon hang ne lai teli klik hang to te mentah pin klik ikane ka setting. Nang ta klik setting pila ban klik ikane ka business tool. Klik hang to te hang ne POE hang ne harum su page hang ne page ya kan ne PE kan ka dur jo kan ka shatri klik hang to klik hang ne nang ta da klik kum to pin on hang to te hang ne perlock pila ban tho kumno kat kajing siu bit kajing siu la i jong pi te pejang ne kum kan uksa untuk ia pi hasua ba pin trei kam lane pin le kanu ka kam lada la hasua ba pin trei kam lada pile kanu ka kam pi ban tho lupa hang ne knang ba lada kito ki perlock jong pi ki teks ya pi te kan sa cuba pi automatik la jong ka WhatsApp. Te subu ngah ne ngan pi inuk saya pi ngadang trikam. Ngada trikam sampai sipit ya i cing keli jo pi te mentah pin klik OK te nang ne pin klik save te perlock tangkum ne
te menta pin bak no te pej ngahane ngadon arteliki WhatsApp te subu ngadon arteliki WhatsApp arteliki SIM card te menta ngan teks ngan persang ban teks kenang piru pin yo i humno bangan le dengan wada ufun nombar jonga te hang ne ngan chu kum kan uksa ngan tek yo uwi perlok jonga to ngat tek hai pej kan otomatik la jong pej subu ngangan tek utu perlok utek yang tenga ngala bu lupa kumne ngadang terekam ngasa pej sibit ya kajia kicing keli jong pi te kumto kani ka penyarap ya pi lada kapor hapor ba pi terekam te lada kiper lok jong pi ki teks ya pi lane ki keli ya pi te pi haban bu lupa te ngadang le kumta te ngasa pej sibit te bentang ngamla ban reply ku bisa jong pi haban bu kumta te tu perlok mar ya tek ulah tip te aba ula ong sampai sibit te mintang na terekam te tangkum ne perlok atharai don hinap jong pi balas tu te lada pim tu sap komen yang ngahapo ka komen dengan saju bab ya pi te ngangej ba kan ka video jonga kan nyerap ya pi ki perlok ki bompat tip ya kane te perlok lada dan apne jong pi ki bala tip bala nang kane snyu ba pin ya share lem ki perlok jong pi lese ki perlok jong pi ki pompat tip ya kane te perlok tang kita tin bakan diat ngam dabun tin te kuble sibun perlok sibun ye dan nga haman laki video te snyu ba pin subscribe like dan share ya kane ka video jonga kublai